je počelo snimati. Je. I pozdrav, pozdrav svima ljudi, moje ime je Erik, snimam novi video, Totally Accurate Battle Simulator i nastavljam tamo gdje smo stali kod The King levela. E sad, kako ćemo mi pobijediti tu? Ne znam, imam ove, jesam ja mutan? Nisam, ja nisam valjda. Znači, jer ovi healeri će healati Kinga i ovi će štititi sa mačevima, tako da treba neku taktiku smisliti. Znači, ovi healeri nisu teški za ubit. Teško je nemao range weapona osim Ocean Sellera i Scarecrowa. Zato je malo teško. Nisam znao da taj gub radi to. Tako da, ajmo srediti 5 ovih. Čekaj, 1, 2, čekaj, ne znam kako, čekaj, treba neku taktiku smisliti. Zašto mogu pomakivati ekran? Ja sam glup, kurac. Znači, ovako. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. 57 milijardi. Opa, nije baš 57 milijardi. Ali ne, jebote. Da, zapravo da, što više to bolje. A ne tako sad da je veliko. A tu mora upaliti. I to to. Nisam nikog gotovo. Opa, evo ga. Ne, gotovo. Moramo ubiti ove healere iza. Ne smiju healat. Treba healere ubiti. Gdje su healeri? Moramo kralja ubiti jer je on glavni i onda se zeza. Healer, umri. Znači ovaj King gori. Ne, healer se vraća, moramo ga ubiti brže. Ubi ga! Evo više ne heala. Ajde umri ti više, kralju. Znači kralj je sad glavni problem. Ovi svi drugi su umrli. A mora sad umri, već smo bacili 1000 boca na njega. Sad će. Vidi. Vidi kud otiše, vidi. Je umro. Jebova šotac vaš. Pa ne gađamo ga. Razmislite, dames. Nemojte mene, pazite malo. Sad ću odavde doći. Dobro, on se topi u poizonu i još nije umro. Evo ga. Victory. Idemo na sljedeći level. Koliko je ovo level? GG. Nije GG. Aj molim vas. Štit. Aj molim vas. GG. Moramo tu nešto isto staviti 60. Šta ja znam. Energy based igra. Sad ko će kako pogoditi.
Isuse, Ajde da ja pukne, znači promašio si... Evo, GG. Ista taktika. Sad imam čak za 2 sorda. Tab, ja bacam jer vi ne znate. GG. Isuse, gdje treba nam sorda? Znači GG odmah. Katapult. Tisuć ovih. GG. Jebote, otac. Ubit će nas ovi. GG. Opa, pa ide nam nešto. Coked. Sada, ovo je jako teško. Šalim se, znači ovdje će dodiš pisati. Da. Ovo je nemoguće. Zapravo moguće, šta govorim, moguće, ali jako teško. Ajmo, ja ću biti tu Archer. Ajmo playsat ova 2 kinga. Ja sam tu Archer, neki za sirotinju. Bard. I ovako. Sad da vidim da li će funkcionirati. Jebote, otac. Da bi ovo gubit. Eto, ovo je aim za... Tu ću gađat. Opa, ajde da se samo ništa dobro. Ništa dobro. Ovo će biti jako teško. Jebote, otac tvoj. Hard me! Ovo je tu Tactics. Kud sam ovog stavio? Ajde, vrtav GG. Šta se tu događa? Gubimo. Grozno. Ajde, jel će umret, koliko healtha ima? Malo, umreće. GG. RP. Vidi, ne su ubili ova dva. Ne bi ja iskreno umro. Idemo sljedeći. Level, jebote, otac. Jesus. Ja mrzim ove Icy Mateos. Jesus. Koji ću ja biti. I tu neki arčeri da se nađu. GG. Što je ovo glasno, moše dragi. Što je ovo glasno, moše dragi. Vidite bili, dragi. Kud si ti pošao, Mali? GG. Ovo je bilo. Znači, Jesus opet sigurno. Minotaur. Sarisa. Tu da ovo Minotauru dupe stavite to GG. Opa! Odvidite, dečki! Odvidite. Opa, ja sam ostao živi. GG.
Ujebote. Jesus. Jesus. Snake Archery. Balista će tu lijepo vidi probit. Sari, Shield Beers ovako. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. I to je to što dva Snake Archera ovako. Ja sam Jesus opet. Ajmo. Ne znaš gdje pucat. Ne znaš pucat. Ne, glup si ko kurac. Daj mi da ja pucam. Kud je? Ja sam pucao skroz s drugu stranu, daj mi da budem Jesus. Jesus je glup ko kurac kad ja ne igram. Ne, daj. Mrša balista van. 900 se sam dobio. Pa šta sa 900 da kupim? A ste škrti. Evo. Ja sam ovaj Jesus bliže. Ubijaj samo ove, okej, ja ću ubiti ove arčere iza. Ne. A ne mi ove iza, Jesus pomogao. Jeboti Jesus mate, aj sad ja te vidim. Ajde. Šta ovaj radi? Zmija, mogu kontrolirat zmiju. Sad. Oh, kašeljem. Sad, šta ćemo sad? Ti ćeš video to, GG. Čekaj, imam još novac. GG. Evo tu ćemo biti u sljedećoj epizodi jer ja sam gotov. Znači ja ne mogu ovo tu pobijedit. Evo sutra budemo u sljedećoj epizodi vidjeli kako ćemo ovo riješiti. A vi se lajkajte, subscribe-ajte, komentirajte. Komentar mi je najvažniji. I šerekam, naravno. I to je to za ovu epizodu. Peace!